bamba lo muntu bamba lo muntu umfethu ngicela umkhiyele lapha ngicela umkhiyela ngaphakathi ngicela umkhiyele emotweni uyabona mamela la sifuna ukunceda wena ngiyabona manje sokuzokuphuma ama-chain le chain uzofika uzibophe ngayo lapha e-rehab ngiyakubona ngizokubambela ngizokugcinela yona mamela bhuti yizwa mzise lapha rateni mamela futhi omdala asikulwisi masenze nje mamela asikulwisi sifuna ukuthi bamba la hayi uzozikhunga ngalento e-rehab ngithi wena sizama ukuncedisa wena empilweni ukuthi uzothela amablomu uzoyenza amablomu Yolanda uzoyenza amablomu engathi kuyimente abathela amablomu izawujonga phezulu uzojonga umntakwethu mfake epradeni mfake emotweni Moleni mandizibulisela lapho nonke emakhaya elami igama ne-LAV AWS Pronounce Lava sinkumkane abandaziyo banibiza ngo-Mr Nzokulayita mshinami. Well guys, namhlanje sibhalele ngosisi lana nomfowabo bathi banengxaki nje bacela ukuthi iDuyazi TV ingenelele ibancedise bezokwazi ukuthi bevane ekhaya. Sathi ningawari ke wena mntakwethu thina singabomabiza sabele la usibiza khona nje ngikhawuleze ngifike mina lapho. Bhuti wami kunjani uzoqala kuwe mfowethu? Yebo boy, konje kunenombolo bhuti. Ngiyaxolisa ngaloko. Unenombolo bhuti. Bhuti ngiyaxolisa ngaloko angithi manje ngikubulisa ngoba ngokomthetho angithi manje sengishilo ukuthi ngifuna ukulayitha iCamera so kuzoba ngasimanje Ama-camera one. Ama-camera one. Okay ngicela simamele bhuti ngiyaxolisa ngibhalele usisi wakho la angizelanga usisi wami yebo Yolanda Sabona bhuti. Ngiyaphila Yolanda ngiyabona ubhuti wakho ngoba uthi ujahele khona ufuna ngisacela umxelele ukuthi wayesilana namhlanje siDuyazi TV. Thabiso uyazi ukuthi la endlini sinenkinga. Thabiso wena ubuye lana after 3 years utata aswelekile. Uthi uzofuna utata wakho. Ndakwamkela lapha endlini ndaxeba utata kudala shweni lana 3 years aswelekile. Ndakwamkela lapha endlini sahlala. Ndaxela Thabiso uba ndiyasebenza. Wena kumele ugade umntana because andizokwazi ukubhatalela i500 for umntana. Ngapha kumele ndikusupport ndithenge yonke into apha endlini. Yolanda. Intombi ziyona lapha. Ndikubizela lento. Intombi ziyona lapha Yolanda. Ndifuna mna nawe manje emkhelezweni wamanje umbizela ama-camera akho la ukuthi ngwenze uphi ukhereza bhuti Yolanda bhuti khuluma nathi angithi Thabiso ukhereza ntoni because ubuya apho ungaphethanga mali ndim umuntu okumele akusupport so manje mina umele ngibhekele wena mina umele ngibhekele wena kana kusumntana kini lo umntwana wakithi angimazi mina ukuthi umntwana wakithi akusumntana kini kanti why ula wena kulo mzi namhlanje ufike kanjani Thabiso uze apha uthi mina nawe sishare utata oyi-1 namhlanje uthani ngomntana kokwena uthawundazi wena namhlanje wait umntakwethu ngizama understand wena noThabiso nihlobane kanjani kahle thina noThabiso sishare utata oyi-1 wafika apho uThabiso nomalume bakhe nomama omncane bakhe bathi ungumntana katatam ndamamkela apha endlini sahlala sonke apha endlini ndamxeba utata wasweleka kudala 3 years ago utata wasweleka uThabiso sahlalisana kahle andazi ukujike phi uThabiso ngoku sendijikela ndiyasebenza apha ndamxeba emsebenzini mina umsebenzi uyasebenza umsebenzi lo mkherezo ubuye ne10 rand i10 rand kada umsebenzi kade okay mara umsebenzi kade mara umention so intombizo yama-camera lawo nje uthi yebo bhuti omdala yiloko uthi uYolanda uke wathi nibonisane ngoba ngudade wenu yabo wathi okay ke prior kaThabiso awapha ukuthi wena ubungigadela ingane because kumele ngikhuphe 500 ngiyise crash nani le ndaba ngana ngi-understand mina Yolanda uThabiso ndathetha nawe kahle sahlala phansi ndaxeba ndifumene umsebenzi andizokwazi ukubhatalela umntana icrash i500 yecrash ngapha kumele ndikuthengele ukutya uThabiso ngapha ndifuna nemali zecuba nemali yotywala uthi mina ndithatha phela imali engakho uyandihlukumeza uThabiso uyandihlukumeza nemali yecuba nemali yotywala kuye ngiyanceka kumna wami kanti uyamazi ukuthi umntana kini maye ngabe ufuna uncedo kuphela nje into ayifuna umuntu encide ke manje wena uyasebenza okay wena uyasebenza uyasebenza angisebenzi uyamarket ngiyamarket mara umarket market so ubaba wakho lo angithi uze emzini kababa wakho la ucabanga ukuthi ubaba wakho la ukhona emathuneni mayiguquka nje ebona ukuthi umntana mnango at least seke wangifumana ukuthi before ngishone bengihlala ngakuphi wakuthi at least enidibane nodade wenu because angithi ni family ucabanga ukuthi uhappy wena ngayo yonke lento ukuthi wena awufune nokumarketa uthi uyahereza mamela bhuti
ukuthi uyepi noma akekho yepi mina angikwazi ngoba angeke ngibe kwazi ukuthi uyepi noma uyepi. Mina ngiyazi ke ngoba izinyanya ndiyazazi. Caba wena izinyanya uzazi. Hayi cha ngizazi mfowethu. Yebo. Uyangixotha phezulu ukuthi uyangixotha uthi ndihambe. Uyandigxotha xa enxilila selivodka zakhe phaya uyangixotha athi mina ndihambe ndiyochata ngihlelele intoni endlini ndingayochata. Kumele ndiphume apha indlu yakhe le. Wayigxotha uYolanda ngoba kukwabo na. Yolanda. And ufumane yena apha. Awuzange uyitsho lonto. Awuzange uyitsho lonto uyayiphika ngoku phakathi kwamakhamera. So manje umbizela amakhamera umbizi yaleyo nto. Yebo. Silungise ungumntana kaTata ndifuna silungise izinto. Uyabo ukhathalele Yolanda phansi. Ungambiza zakhela phansi. Siphi kanti simile nangobhuti. Ungambiza zakhela phansi Yolanda ukundlela. Simile ngomhlamba. Ndimlonga understand. Udala. Sihleli musi ngo. Ngifuna siyilungisele Yolanda. Ndikhona nanku Yolanda kukhona kwamina. Silungise kanjani lento? Because wena uyahamba uyohereza ubuya ne20 rand uthenga ivodka uhlala phansi uyanthuka. Uthuka nomntana umuntu phambi komntana. Hawu. Uyibona right Londo yona futhi. Yolanda. No, ngiyabuza uyibona right wena. Bhuti mana kancane bhuti. Niphakame ndimi uthi sihlale phansi. Uthi sihlale phansi sihlale phansi uthi ndime ngoku niphakame ndime kancinci futhi. Yini ngalevel ithi phambi kwami khonapho. Into yokuthi uvakale phaya xa uthetha andithi wena uthetha into engekho and ukuthi sisi wakho uzama ukukubonisa ukuthi ukhathalele that's why silana thina namhlanje. Beningeke nize nifike mina. Uzasombizela amakhamera. Uthabiso ndiyakuthanda mntana. Uzasombizela amakhamera. Ndiyakuthanda bhuti wami ndiyakuthanda that's why uzasombizela amakhamera. Ngoba uyakuthanda ukukhathalela. Ndiyakuthanda bhuti wami ndikukhathalele kakhulu futhi. Cha ufuna utshintshe indlela owenza ngayo izinto. Uyeke ivodka webhuti. Ngitshintshe kanjani impilo? Kahle bhuti. Itshintsho kanjani? Umakethe bhuti Thabiso ufuna umsebenzi uzisebenzele. Unomntana pha emakhaya awukhumbula? Bapha emakhaya unomntana. Umntana umsupport usupportwa ngumalume wakho. Uhappy ngalonto wena? Uhappy ngalonto? Manje usonitshela abantu ukuthi lo mntwana umsupport. Yebo amsho nomama womntana la uyibhekelele lento manje uyasho ukuthi awuna mina ngicabangeli. Baze baninceda. Mina ngicabangeli. Awuzicabangeli. Awuzicabangeli mswena. Futhi nabantu abakuthandayo bacabangeli. Kahle. Okay. Manje wayezosusa wazothi Yolanda makaphumela ekhaya ngoba naye ubhilonga la. Yimi embhekile. Ufike ngofika nje wena awazi lapha ekhaya. Ufike ngofika bese emphandweni. Utata uyamazi utata wena umbona. Uyaphanda. Anmas cause azanga yena semngcwabeni wakhe. Ubuya after 3 years lo utata. So noba wamgqibela bahlukana nje akaze wambona ngamehlo umazele ezifotweni. Umazele ezifotweni nje azange wambona. Yilento engana uthi akanandaba futhi andazi nokuthi uyanibona na. Hey. Umazele emapicture ubabakho. Baba kancane semncane. Busesemncane. Manje sewudoda engaka ubona ngathi so proud wena ufuna ufika nje ufike sowuvuna into ongayityalanga nje uthi wena sewuzozenzela ukukhale sami isicathulo. Hawu wena bhuti. Ukhale sakho ngaliphi futhi? Umama wakho bekachatile notata. Bebengachatanga. Uya understand uyazi umthetho usebenza kanjani okanye isintu usebenza kanjani? Umama wakho bengachatanga. Esinjani leso? Sengisho umama wakho bengachatanga. Ngandithi umama ubekachatile wakho umama notata. Bebechatile. Uya understand lonto? Uyasazi isinto sisebenza kanjani? Ngiyasazi bhuti. Uyasazi. Ngiyasazi. So usho kanjalo ukuthi ekukhale sakho isicathile ngoba umama wakho bengachatanga notata kaYolanda. Cha ngoba uYolanda akakhohlakalanga uyakukhathalela ukuthatha njengomfo wabo. Wena uyiboni yonke leyo nto akho proud nje ngaleyo nto ukuthi ukukhathalela uYolanda. Yolanda. Sizohlala phansi ilungise. No sihleli ngoku musi kanti yephuthi ufuna siyilungise Yolanda. Ilungisa ozoyilungisa kanjani mhlawumbe kha undenzele example umzekelo oba uzoyilungisa kanjani if sesingasekho thina. Ngizoyilungisa kahle le Yolanda. Yilungise manje sikhona thina. Wena bhuti uthi ngoba uyindoda apha. Uyindoda nguwe wedwa indoda akulendlu lekumele isheke nawe khona ngoba wena uyindoda. So Yolanda wona ufuna ukwenza njani? Ufuna ukuthi wena ube right nisebenzisane noYolanda ngoba uyaxelela ngokumzekelo kwamele ethathe lo mntana emzini wena mfethu for 500 yogado ecrash. Wena ukhona esi500 kube ngabe nincedisa ngaze endlini nithenga ukutya nenza something. Yolanda ngicela iqede indaba yabona isikhathi siyahamba. Ufuna uhamba wena ubaleke emsebenzini. Ufuna uyolanda ivodka yikho lonto. Ngifike emsebenzini. Uyolanda apha sithuke mina nomntana amakhabi iminyango. Inoba uzonithukela uba namhlanje nize namakhamera. Uyabona nefestire ezikho ziphuki lapha ngenxa yakhe. So namhlanje ngakhe isikhiye. Mawulanda isikhiye ungena ngamafasitela. Andithi bewudako ivodka. Njabe ngadakwa njabe emsebenzini nto ukhiwe. Umsebenzini lo hola khona 10 rand.
yona ngama 10 rand mina ubuya ne10 rand apha endlini uthenga ivodka uhamba uyothenga ivodka imali unikeza Yolanda mina ngi 10 rand eyiphi imali Yolanda kambe ethe umchebo awuyimix nalo kambe ethe umchebo Omphi bhuti amangichazele mhlambe nami ngizokumela wena bhuti hayi ngizokumela ngiyamthuma Yolanda ngiyahamba ethenga ibeef ngithuma ngemali yakhe awuphi umshebo lo wabuya apha wanithukela lo mshebo lo ungixela ba uyanisupport wathenga kayi hawe kanti manje kanti ungixela uyanisupport nge50 rand unisupport nge50 rand waphekanga mina ngingadlanga manje ngiyakunikeza imali uthi kambe ethenga umchebo wena ukhuphi 50 rand la ekhaya nje kumele ilast inyanga yonke ishebo sakho ngeke spend imali emoshwala lapho 50 rand yonke kumele kulast nje ishebo imali kanti 50 rand bhuti asimali imali manje wena ningabambisani kodwa wena bhuti ngifuna sibe right tata sibe right sibambisane sihlale kakuhle yabona nomakhelwane bayavuya ngoku dize nama camera apha endlini bayavuya ukuthi mhlawumbe uzawutshintsha because I'm sure nawo makhelwane they are not happy manje sikuphi radio ukuthi ngadabuli isifastela sikhona nizawulungisa ungawari nizayilungisa le first ngozoyilungisa nike safiski uzaba nespeki wena usebenza ndithi futhi awunayo nemali yolungisa isikhathi yangichaya ngafika etshwaleni mina bhuti umtela Yolanda awunothanda ukuthi sihambe naye lo simse rehab yethu kuyoklina nje kancane naye bhuti ndani cela nihambe because uzawugqibela sesibulala wena udingele irehab siyokhupha lokutywala ubugcwele egazini sikuse rehab yebo yini rehab uzoyiva isilungu ndiyazi vele irehab yokuthi okunceda uklina igazi lakho andithi lokutywala bakho ubugcwele igazi leli igazi lami leli ligcwele igazi ligcwele utywala igazi lami ligcwele utywala yebo that's why manje ngizolikhipha libone lapha elihleli khona igazi lami ligcwele sami emibrateni amthathe sombonisa phambili erehab uzobaleka bamba lo muntu bamba lo muntu umfethu ngicela umkhiyele lapha ngicela umkhiyela ngaphakathi ngicela umkhiyele emotweni uyabona mamela bhuti mamela la sifuna ukunceda wena ngiyabona manje sokuzokuphuma ama-chain le chain uzofika uzibophe ngayo lapha erehab ngiyakubona ngizokubambela ngizokugcinela yona mamela bhuti yizwa lemzise lapha rateni mamela futhi omdala asikulwisi masenze nje mamela asikulwisi sifuna ukuthi bamba la hayi uzozikhunga ngalento erehab ngithi wena sizama ukuncedisa wena empilweni ukuthi uzosawuthela amablomu uzowayenza amablomu Yolanda uzowenza amablomu engathi kuyimente ngabathela amablomu izawujonga phezulu uzawujonga umntakwethu mfake ebradeni mfake emotweni emotweni yani siyerehab ivodka kumele iphume umuntu igazi libe clean wena bhuti we andithi indoda kumele ube clean igazi no sisami ngiyabona yikho into esoyithetha naye lo ma ingabe usacela ivodka emzimbeni yabo so into esizama ukuyenza ukuthi at least isikline le vodka yakhe igcwele emzimbeni kuqala and then xa ebuya senizobonisana kakuhle njengobhuti nosisi yabo inkosi kakhulu ubhuti ngoba nifiki ngconoze umalume uyabona umalume yaphetha uyageza umalume hambani nizonifumana pha emotweni sihambe sonke uzokwazi na ukuthi ubhalise ama-details wakhe yonke into hey ngikhawumbambele le chain uzothi bayebuye erehab ngenye imini ebuye ithathe uzobuye right okay guys so into esoyenza njengamanje sithi TV somthatha my brother sihambe naye sithi yomklini igazi kancane because ndiyabona ukuthi xa sithetha naye akasi-understand naba sithetha ngantoni yonke into esithetha ingena ngapha iphume ngapha mangabe unenkinga wena mbukela lapha emakhaya khona ilunga le-family mhlambe engathi ali-understand nalo liyadelela li-disrespectful ungalibali ukuthi usibhalele nto yazi TV tosiotosere usifole ushene ey'nkundleni zethu zokuxhumana sikhona lapho ku-TikTok sikhona ku-Facebook yonke indawo we are Duyazi TV ungalibali wena mbukela ukuthi ucofe usubscribe ushare nama-videos wethu ezokwazi ukufinyelela nako abanye abantu ngiyanithanda nonke lapha emakhaya I'll see you on the next episode awuthatha now ngiyabaleka mbambe brethren bamba lo muntu bamba lo muntu hey bamba gijima ngapha balela bamba wozala hey wozala yini into oyifuna nifuna sabona bhuti mntana sakubona bhuti khambani kuhamba kahle ubalekani kani manje nifuna nomfazi wami la ngithini guys mara woza la ushayisile ngapha unjani wait yehlisa umoya wayi wena usilo ngoba selanga uzokulwisa thina guys kubuka mfethu ngicela ukuveze kubeka usisi mfethu usisi wakhe sekhale ephuma inyembezi kanje guys ngicela ungizamela njani qolani akhe lawo sewatshoko ngujuni ngimthengele wona mara wayithengisanga nawasha nawayaneka sistere bawatshontsha amabhuku abangani bakho ngithi labo hamba nabo phema nabo amadoda wakhe lo
Siphuta umntana. Okay manje yini kwenza uhlala esitratweni wena kanje? We topless nigga kwenzakalani? Wo. Hey we topless nigga. Hey brother nang. Hey. Kwenzakalani we topless nigga? Hey. Wenzani wena la? Wenzani umfazi abantu? Hey uyake ikhamera yethu ezokulayita thina ungasiphapheli futhi. Sokulayita ungasiphapheli. Nenzani? Mamela la, sokulandela impahla zakho manje sisi. Thatha leso stand. Come on guys. Yini guys? Ya uzoshaya. Qabala, mase shayela amafastela nizothini wena? Bawuzombhatala. Yini yena? Hamba. Yabona abantu ufuna bebulalane ngenxa yakho. Mara sisibona. Yabona nje. Futhi aselanga ngokudlisa la. Angayidibuli mfethu. Udubula ini mfethu? Uyabona into engikhuluma ngayo. Ngiyazi unazo ngeke Mpukane ngani? Mamela la. Futhi mamela la. Mamela awakho la mateke. Mamela la sokulayita wena ungasiphapheli yeso. Sokulayita nothathe lento ifake emotweni mfethu. Mamela sokulayita thina ungalingi usiphapheli. Bavule lento. Sokulayita ungalingi usiphapheli. Basiphesihle kwenzakalani? Ufunani la? Wanrata yini? Urata? Yeah. Wazini uthando umntana ona14. Wabulala ka murata leni wanrata. Akiteleni. Why suzomkhipita la kwakho? Yeah. Wena sambitsa wena kutobitsa. Mamela la. Vale. Hey wena. Yini leyo yangani? Amengancane wena mpukane. Uthi Akukho ke jare tinya ka mona. Ha mpatale le rent, ha o supportele ngwana. Ha ona ke o khoke bophelong ba ngwana ka ke sesifeza umntana emakhamereni guys into engayifuni. Mara mama yehlisa umoya. Ubhuti omdala akazelanga uzokulwa la. Uthi uthwetsa. Ubahla ngwana. Uka mo supporta wena ngwana. Yena utla support. Kufena ukho mo support. No ukanomfa. Kufena mo support. No angithi umntana njani Kuyalebo bonke. Siyacela siyacela Ha khona ngwana le tlo motho mara umntana uyamdinga ubaba na ngwana ka ha mo akhulume naye mhlambe ni lilisa le ngwana ke bona batsali ba ka ba go nyaka le ngwana ba se ba nyaka hona je ha ke le pregnant ne ba sa nyake sorry no ke ngwana ha ke khoke batswadi ba hao mama ha ke khoke batswadi ba hao Mama siyacela. Mama okay no a re batla lokisa anything but i-access utla ka ma security ha hona ntwe ke tlo fa yona mara ingane mama hey sumbe bambe uyamazi lo imako sumbe mama ngiyacela sumbe hey imako ngizisapha ngicela buthi ngithumezile lo uyambona njani la uzobuyisela sky sibona uzosibuyisela wangilimaza lo muntu uzosibuyisela sky lo muntu wangilimaza lo futhi ngithumezile lo uyambona njani la lona wathatha umama lo bahamba nomama ambona wazaphuma isandla so ubufebe bakhe ufisifebe lezi intoni wena kwenza uxoya amabhaye emini kanje angithi abanginakekeli abanandaba nami angithi bayanyekela ngithi uthini amvanga kahle uthi unokuthini umbhemisa ama-drugs ayala ngesikoleni ngasokuthubise di-traction ya sekolong vele bhuti ha ona hane hore ntho tseo o di bona ntse ke di sebedisa uyayibona ha ke di sebedisa mohlomong o na le wa ntshebe wa dinka Ntwana nje encane nje. Mara wawenza kanje. Nabangani bakhe. Ke kanje jwang benzani? Nabangani bakhe. Umngani wakho Marasta uyabuya naye. Excuse ngiyaxolisa ngokule room le yeah ambo isikhiye sikuphisele room siyayivula njengamanje sithatha yonke le abishela ngaphakathi no uyathamaya vele sikuphi
wena uqaqira. Sikuphi? Utorumela mahayeni Isikhiya wena. Wanyela wena. la thina besingekho siqeda ukubuya manje. Oh beniye. Awuvule lapho qoqa. Awuvule uyahamba wena. Uyahamba namhlanje. Uyavula lapho. Ke botsana ka montlong pa ke go botsa mali. Yini mina? Esther. Uyaphetha wena. Yini lento yenzayo? Yini lento yenzayo? Ngithetha hey mama, sumbe. Mama. Uyamazi lo. Uyamazi lo. Sumbet, mama ngiyacela sumbet. Hey, yini uzisapha Mama putu ngithumezile lo. Uyambona nginjani la? Uzawena Sky sibona uzosibuyisela wangilimaza lo muntu uzosibuyisela Sky lo muntu wangilimaza lo futhi ngithumezile lo uyambona nginjani la lona uthathe umama lo bahamba nomama ambona wazaphuma isandla so ubufebe bakhe ifebe ufisifebe lezi yintoni wena kwenza uxoya amabhayi emini kanje angithi abanginakekeli abanandaba nami angithi bayanyekela okay wait moleni mani mamela bhuti wami mamela awakho la mateki mamela la sokulayita wena ungasiphapheli yeso sokulayita wena uthathe lento ifake emotweni brempethu mamela sokulayita thina ungalingi usiphapheli ovule lento sokulayita ungalingi usiphapheli basipesihle kwenzakala ufunani la wanrata yini urata wazini uthando intando na 14 wabulala ka mirata leni wanrata akiteleni why usuzomkhipita la kwakho ya wena sampitsa wena kutobitsa mamela la vale hey wena yini leyo yenzani amela ngani wena mpukani ubaba yini unobangela mhlambe awuna idea ukuthi ezefike kulesimo osona manje ukuthi kwenzakalani mhlambe No, the last time I checked ubaba ubelele ube right yena ubelele ngimangala nje mina mangibhizi ngenza ama house chores mangala okay ubaba ke correct yangibuza ukuthi mntana mangikho right Ubaba khona into eyamvakashela ebusuku. Ke umama omkhulu ogogo niyacena hlangana naye. Asihlanganeni uma lungisa. Kodwa ngeke ngize ngimlungiselelana kuzomela siye endumbeni yami. endumeni Yebo kuzomela siye khona kodwa angithi niyazi bangani zami ukuthi indumbeni akungena ama camera. hawu gogo kodwa angithi manje Ngizofuna ingubo zakhe ayizigqokile ngalelo langa lobusuku lokho. uyasikhumbula lezo oh okay Yeah, ngizofuna zona bese uyangiphathela namakhandlela amhlophe. Awu2. Okay. Ayi blue awu2. Okay. Ala kunzima. Ngisacela ninginikeze amanzi before ngiqale yonke into ninginikeze amanzi nesitsha. Oh, seyakhuluma ubaba manje. Wakusebenza. Yeah, inongisebenza. Ngase ngiyaphuma nje izinto emzimbeni. Njengokubolela lana. So lento ziyaluma. Ziyangiluma ngilali bafu. Usizo leli lifunayo. Kodwa ungaba happy ngani yakho wena izalayo mase isimba kanje. If o tsamaya mo a tsela batho dilo tsa bone ba o toba so. Cause o tsamaya wa tseba so se nkeditse. Gore le tsere tšhelete ya ka batho ba nyaka tšhelete ya bone ya society ma tseba gore ba editse. Ya tseba. Inga 8000. Angifuni. Ikai. Mali tšhelete ya ka. Malini? Tšhelete ya ka e kae? Mali kanti. Mr. Day. Ikai tšhelete ya ka. Ke nyaka tšhelete ya ka. Mr. Day. Ke nyaka tšhelete ya ka. Ona senga o thusa ka sone. Ke nyaka 8000 ya ka. Ikai. 8000 ka vela Mr. Day Ngami. 8000 ya ka ikai. Uthi yazi I'm sure usifundile isifundo wena ngemali. I know o ithutile something but ha ke la thuseng ka mothusa ka yona. Mina ngicela. Ba buile hali sisi wa ke ba. Ngicela wenzele mina ke mama ngoba ngimfowethu. So mina tšhelete ya ka ke no etsa ka. Okay, ke tlo patala. Tšhelete ya ka ke no etsa ka. Ke tlo patala. As long as uma unga reverse nje le. Ngicela reverse lento ngizokupatala le mali ngicela mama. Ha o etsa halo re ke reverse. Ke funa hore a ithute something. Obalela. Hako. Lonke yabaleka. Hey, uhamba lo muntu. Ubaleka uyapi kanti? Manje ubaleka uyapi? Ubaleka uyapi? Ubaleka uyapi? Ubalekani? Ubalekani? Ngiyambona ke bhuti wami ukuthi lapho ugogo oyi1 oseduze ne sibone ukuthi ngeke sithole uncedo for umama. Mfethu awubheke lapho siqale sibayeke behambe kakuhle before ngivale le show. Engabaleki umgadi engabaleki. Yo buka uhamba ngeenyawo. Ngiyaxolisa sorry but I'm sorry.
Yo. Guys, kodwa yini yena lena? Afethu inguli yahlupha isana yabo. Uyenzango? Ngidulaphi? Udulaphi ngo? Phaso. Ngothina sifuna ukukutholela ugobelo omusha ozokuncedisa. Okay. Ngiyipha. Ngiyalebo. Alright, ungangathi uyavuna. Uyamazi mari indodakazi yakho sayikhumbula ukuthi ubani? Awumazi ukuthi awuyazi ukuthi indodakazi yakho le. Awuyazi? Singihambile kudala. Uhambile kudala. No, sizokunceda pretend. Ngoleni futhi. Ngithi you understand ukuthi umuntu wesifazane uma ufuna ukulala naye engafuni ukulala nawe ibizwa ngerap leyo. Yakikwile. So why when uyenza? Hey, le mpeso yakho yiyo le ekwenza uqhanywe uvukele ungasakwazi nokuzibamba. Hey, hayi asiwona. Akuberekisi mburi. So yini ke ekwenza ukuthi wena ufuna sex every day? Yini? O rata ho ngobela la ke sa batle. Hawu. So ka ntlo di sebedisang. Okay, it's fine webhuti. Okay, ngiyayibona leyo muthi. Ngiyayibona umuntu wakho lo ungabamba wakho vele ungayiphiki into ekhona. Bhuti wami izwa. Icase imame